abanyapolitike bose bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemezwa ko Joseph Kabila arusha abandi bose guceceka. Uyu mugabo aceceka mu ndimi zose, abahari ariko ntawe umubona. Jeune Afrique yo mu kumuvugaho ijya kure ikavuga ko afite kamere nk'iy'uruvu ruzi kwihisha hafi y'aho abantu babona ariko ntibarubone. Joseph Kabila afite impano yo guceceka no kutagaragara kuva yava ku butegetsi no kuva Felix Tshisekedi yatorwa mu kwezi kwa 12 mu 2018. Atangira kugaragara nyuma yo kuva ku butegetsi yabonye muri Afrika y'Epfo aho bivugwa ko yagiye kwiga muri kaminuza ya Johannesburg. Yongeye kugaragara kandi muri Namibia ubwo yajyaga mu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera Hage Geingob mu kwa 2 mu 2024. Hanyuma ahura na perezida mushya Netumbo Nandi Ndaitwah. Ni ingendo zisanzwe ku wahoze ari umukuru w'igihugu. Ibi byahise bihagararira aho ngaho. Yongera kugaragara ejo bundi mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu, ariko none hasigaye avuga mu itangazamakuru. Mu kwezi kwa 8 mu 2024 Perezida Felix Tshisekedi yashinje Joseph Kabila kuba ari we wihishe inyuma yo kwihuza kw'ihuriro ry'inyeshyamba rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwe. Mu kiganiro cyihariye yahaye abanyamakuru babiri b'abanyekongo icyo gihe, urubuga rw'amakuru rwa Congo Independent n'uw'igitangazamakuru Top Congo, Perezida Tshisekedi icyo gihe yashinje Kabila kuba ari uri inyuma ya AFC, avuga ku gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Icyo gihe Tshisekedi yaragize ati Joseph Kabila we twimuvuga, we rwose yanze kwitabira amatora yo mu mwaka ushize ndetse arategura kurwanya igihugu kubera ko AFC niwe. Perezida Tshisekedi yongeyeho ati nari gushima ko abo bose baza bakavuga ngo twaratewe turengana duterwa n'abanyuze ku Rwanda, reka twishyire hamwe iruhande rwa perezida turwane. Ati ariko nubwo bimeze bityo hari bamwe bakorana. Ati AFC ikorana n'u Rwanda mu kurwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza, umukuru w'ishyaka rya Joseph Kabila yabwiye BBC icyo gihe ko ibi birego nta shingiro bifite. Anavuga ko bibabaje cyane. Ni Ferdinand Kambere yongeyeho ko ibyo bigaragaza ko Perezida Tshisekedi afite ubumenyi buke ku buryo ibintu bimeze ku rwego rw'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi mu kwa 2 Perezida Tshisekedi yongeye gutangaza ko Joseph Kabila wamubanjirije ku butegetsi afashe umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu nama mpuzamahanga y'umutekano i Munich mu Budage hari ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 2, yasubiyemo ko Kabila yagiye mu buhungiro kubera ko atera inkunga ya M23. Ati rwose ntabwo nemera ko abafashe intwaro muri iki gikorwa kirwanya Repubulika babifitiye uburenganzira. Ati abaterankunga ba nyabo barihishe. Ati umuterankunga wa nyawe nuwo nasimbuye ni Joseph Kabila. Ati ariko ntabyemera, ntabwo yirengera ibikorwa bye. Kuri uyu wa 2 muri Afrika y'Epfo ubwo yaramaze kugirana ibiganiro n'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Thabo Mbeki, Bwana Kabila Joseph yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru maze bamubaza ku byo ashinjwa byo kubashyigikiye M23, maze Bwana Kabila asubiza ko iyo abashyigikira ziriya nyeshyamba ngo ntabwo ibintu biba bimeze uko bimeze uko nguko. Dore ikiganiro cyose bagiranye. Perezida Joseph Kabila avuga ko amaze iminsi aganira n'abafatanyabikorwa batandukanye imbere mu gihugu kandi ngo bose barifuza gushyira hamwe bagashakira igihugu amahoro. Yaganiriye na SABC News. Joseph Kabila avuga no ku kibazo cya M23 yanze kujya mu biganiro by'amahoro, avuga ko hakenewe ibiganiro hagati y'abanyagihugu kugira ngo ibibazo bibangamiye abaturage n'ubumwe bwabo bishakirwe umuturambye. Abajijwe ku bijyanye n'ibirego bya Perezida Felix Tshisekedi umushinja kwifatanya na AFC M23, Perezida Kabila yaravuze ati yonza kuba mfatanya na AFC M23 ibintu ntabwo byari kuba bimeze uko biri uyu munsi, byari kuba bitandukanye cyane. Ati ni ibinyoma bidafite ishingiro. Ati ubutaha numubona uzamubaza ibimenyetso by'ibyo avuga. Abanyamakuru bamubajije kubivugwa ko u Rwanda rufasha AFC M23, maze Kabila avuga ko kuba igihugu gifite intege nke bitakagombye kubikosa by'abaturanyi. Ati niba nta mbaraga mfite ninde nyira amakosa? Nta makosa y'umuturanyi wanjye cyangwa umwanzi wanjye cyangwa n'amakosa yanjye. Yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye guhora yirisa mu karere, igaruka ku bijyanye n'uburyo ari igihugu cy'ikinyantege nke n'uburyo ibindi bihugu bikomeye yo idakomeye. Agaragaza ko ari inzira idakwiriye, ahubwo abanyekongo ngo bagomba kwishakamo ibisubizo, bakicara hasi bakaganira ku bibazo byabo. Yanabajijwe uko abona ibibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite n'uko byakemuka, maze arasubiza ati ikibazo ni Felix ndetse n'igisubizo ni Perezida Felix. Ati agomba gufatwa ibyemezo bidasanzwe mu bihe bidasanzwe, ugomba gufata ibyemezo bidasanzwe. Ati ibi ni ibihe bidasanzwe Kongo irimo, ariko twiyemeje kugira uruhare muri buri kimwe cyagarura amahoro.
ku bijyanye n'uko umuryango mpuzamahanga wakwiye kuba witwara muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kabila yavuze ko ikimuraje ishinga ari uburyo abanyekongo ubwabo bahangana n'ibibazo byabo aho guhora batekereza ku muryango mpuzamahanga. Yavuze ko abanyekongo bakwiriye kwibaza niba atari bo ntandaro y'ibibazo bafite, bamara kubimenya bakanatekereza uburyo bwo kubikemura nk'abanyekongo. Perezida Joseph Kabila yagaragaje ko ubwe atabona ingaruka ziterwa n'uko ingabo za SADC zava muri Kongo, cyane ko ari n'ingabo zari zaroherejwe mu bice bizengurutswe na Goma yamaze gufatwa na M23. Yabajijwe impamvu n'icyavuye mu nama yahuriyemo n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, avuga ko ari inama yaturutse ku busesenguzi bari bakoze nyuma yo kubona ko abanyekongo batagira uruhare mu bibazo byabo, abikora ashaka ko buri munyekongo yareba ku ruhande rwe mu birimo kuba. Ku bijyanye no kuba ashaka kongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Kabila yavuze ko ikimuraje ishinga ari uguharanira amahoro nk'uko byahoze. Yavuze ko mu 2018 yagize uruhare mu nama ya SADC ubwo yari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo yabwiye abayitabiriye ko nubwo yari avuye ku butegetsi ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo izongera kuba igihugu cy'ikinyantege nke mu karere kibarizwamo. Yagaragaje ko icyo cyari icyifuzo cye cyo kugira Kongo ikomeye aho kuba cya gihugu gihora kirangwa n'umutekano muke. Ati abanyekongo ntabwo bashaka ibyo. Ati dusubiye inyuma aho byatangiriye mu myaka nka 16 cyangwa 17 ishize, Kongo yari ituje nubwo bitari 100%, ariko yari ituje bihagije. Ati ndetse byari no mu nzira nziza mu iterambere mu bukungu no mu zindi nzego. Yongeye kugaragaza ko abanyekongo bagomba gusubiza amaso inyuma bakareba ku makosa yakozwe ku bijyanye no kubaha iby'itegeko nshinga n'andi mategeko ateganya. Ashimangira ko imyitwarire y'ibihugu bituranye bya Kongo mu 2002 itahindutse ubu kubera ko ngo byakomeje gushyigikira inzira y'ibiganiro bigamije amahoro, ndetse anagaragaza icyizere ku masezerano ya Rwanda. Avuga ko nubwo ngubu bitarimo kugenda neza, impande zirebwa nayo zizageraho ziganire. Abajijwe niba yicuza kuba yarashyigikiye Perezida Tshisekedi muri manda ye ya mbere, Perezida Kabila yavuze ko atajya akunda kwicuza kubera ko yizera ko uwakoze amakosa cyangwa se wagaragaje intege nke aba afite n'amahirwe yo kwikosora. Muri iyi ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi minsi irimo kubamo impinduka zikomeye. Nko ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu, abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku nyeshyamba za M23 muri Bukavu bashaka gufata uwo mujyi, ariko nyuma y'imirwano ikomeye ubu ngubu inzira ya Bukavu Nyantende Nyangezi iracyari mu maboko y'inyeshyamba za M23 nyuma y'uko Wazalendo yagerageje kubambura ibi bice. Habaye imirwano ikaze yashyamiranyije impande zombi ku muhanda nimero 5 Inyantende Toyota na Nyangezi. Amakuru avuga ko hari umuturage umwe wishwe, abarwanyi batanu ba Wazalendo nabo bagwa muri iyo mirwano, abarwanyi ba M23 barindwi nabo barapfa, umuturage umwe arakomereka, ndetse n'umurwanyi umwe wa M23 nawe arakomereka, n'imodoka ebyiri za M23 zirangirika. Kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki ya 18, abarwanyi ba M23 bongereye abasirikare babo ahitwa Nyangezi bavuye i Bukavu. Hari amashusho yashyizwe kuri internet agaragaza abarwanyi ba M23 barimo kwimurwa. Mu ijoro ryo ku cyumweru ku itariki ya 16 rishyira ku ya 17, habaye igikorwa gikomeye cyo kongera abasirikare ba M23 mu mihanda minini, ku mihanda ihuza ahantu hatandukanye no ku marembo yinjira muri Bukavu. Ibi ngo byateye bamwe mu baturage impungenge, batinyaga ko hashobora kwaduka imirwano nyuma y'amakuru yari yatangiye gukwirakwira avuga ko Wazalendo ishobora kuza kugaba ibitero kuri uwo mujyi. Ku rundi ruhande, biravugwa ko i Bukavu muri iyi minsi hagaragara ubwiyongere bw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hirya no hino. Mu ijoro ryo ku cyumweru ku itariki ya 16 rishyira ku ya 17, ndetse n'iryo kuwa mbere ku ya 17 rishyira ku ya 18, amabandi yitwaje intwaro yibasiye ibice byinshi muri Bukavu nk'ahitwa Pajeko, Kahale, Texas, Muhungu, George Dofluro n'ahandi. Ibi ngo byateye ubwoba bamwe mu baturage. Ibi byose birimo kuba mu gihe aribwo harimo kugaragara ibikorwa byo kurangiza iyi ntambara binyuze mu biganiro by'amahoro. Nk'ubu guverinoma ya Angola yavuze ko irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ihurize mu biganiro umutwe witwaje intwaro wa M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byagombaga kuba kuri uyu wa kabiri ariko ntibibe. Igihe.com yanditse ko ubutumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola nyuma y'aho ibiganiro byari guhuza abahagarariye M23 na leta ya Kongo ku itariki ya 18 byasubitswe bitewe n'impamvu itunguranye. Iri tangazo ry'iyi ministeri ryagize riti guverinoma ya Angola mu bubasha bwayo nk'umuhuza ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi nama ibe vuba, ishimangira ko ibiganiro ari byo byonyine byazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi biganiro byasubitswe mu gihe intumwa za leta ya Kongo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi wabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa MLC Jean Pierre Bemba zari zamaze kugera muri Angola. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu, M23
yatangaje ko itakitabiriye ibyo biganiro bitewe n'ibihano abayobozi bayo batanu barimo perezida wayo Bertrand Bisimwa bafatiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. M23 yagaragaje ko ibihano bituma leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byayo bigamije kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu, kubera ko birasa naho uyu muryango mpuzamahanga ushyigikiye ko leta ya Kongo itajya mu biganiro by'amahoro. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka icyo gihe yaragize ati mu gihe bimeze bitya ntabwo ibiganiro bishoboka, kubera iyo mpamvu ntabwo umuryango wacu uzakomeza kwitabira ibiganiro. Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ku itariki ya 18 yahurije Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi i Doha baganira ku mutekano w'akarere. Aba bakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'Afurika y'Amajyepfo bigamije gushakira akarere umutekano urambye, by'umwihariko burasirazuba bwa Kongo. Bagaragaje kandi ko ibiganiro bitaziguye hagati ya M23 na leta ya Kongo bikwiye kuba vuba kugira ngo bikemurirwemo impamvu muzi y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo.